baptism. Hallelujah. Umnandi bazalwane. Jehova athi yebo, ubani ngathi cha. Hallelujah. Jesus has said yes today. Hallelujah. But 15 March, sometimes it's because the Lord has said it. Hallelujah. 15 March. So he knew, but 15 March baptized them. Hallelujah. So that is why it's actually a date. Hallelujah. For how long such an valid? Oh, what a God we serve. From shining for the yes, Jesus. Hallelujah. Yes. See about 1 Kings chapter 13. So from verse 4 to 10. Apostle chapter 13. Verse 4 to 10. Yes. Wathi kuba inkosi ibuzwe lokho okwashiwo umuntu kaNkulunkulu i-altari eBhetheli, uJerobowamu waphakamisa isandla sakhe esi-altari wathi mbambe. Kepha isandla asiphakamisayo sashwabana, akabe esakwazi ukusifinyeza. I-altari ladabuka, umlotha owawukulo waqhitheka njengokwesibonakaliso esashiwo yilowo muntu kaNkulunkulu ngezwi likaSimakade. Inkosi yayisithi kulowo muntu kaNkulunkulu, ake ungqusele uSimakade uNkulunkulu wakho, ungikhulekele kuba isandla sami siphile. Umuntu kaNkulunkulu wayinqusela inkosi uSimakade, saphila isandla sakhe saba njengakuqala. Inkosi yayisithi kulowo muntu kaNkulunkulu, woza siye ekhaya, uzihlumelele, ngizakuvupha lesifo. Kepha lowo muntu kaNkulunkulu wathi enkosini, noma unganginika ingxenye yendlu yakho, angisoze ngaya lapho nawe, futhi angiyikudla sinkwa noma ngiphuza amanzi kule ndawo. Ngayalwa kanjalo yizwi likaSimakade lathi, awuyikudla sinkwa, awuyikuphuza amanzi, futhi awuyikubuya ngendlela okuhambe ngayo. Waphindela emuva ngenye indlela, akahambanga ngendlela ayeze ngayo eBhetheli. Amen. Father, we adore, oh you, my Father, we adore. We lay our lives Amen. Amen. Bazalwane la sifunda khona eswini lenkosi ngizoqala phezulu nyane bali ngithatha ku verse 4. So uma sifunda la lendaba lithi eBhayibhelini ngaleso sikhathi inkosi
uJeroboam leli Bhayibheli wayeqhubeka kwa-Israyeli nokukhonza izithixo, ehlabela abanye abonkulunkulu, ekhonza abonkulunkulu abangakhulumi nabangaphili. So ngaleso sikhathi enza lokho wayazi uNkulunkulu ufunani, uNkulunkulu into right yini ayibekele yona, kodwa waphambuka inhliziyo yakhe yakhetha abanye onkulunkulu. Kodwa-ke ngifuna ukuthi noma sebakhethile abanye onkulunkulu, uNkulunkulu akazange athukuthele in a way ukuthi athule azababheke, kodwa uNkulunkulu wayenza sure ukuthi la bekhonza khona besihlabela abanye onkulunkulu, uNkulunkulu uyehla azobahlulela ukuze bazokhona ukuphenduka, uyehla azobasola ukuze bazokhona ukushintsha babese babiyele kuNkulunkulu. Ngoba uma umuntu engekho kuNkulunkulu izinto azihambi kahle, mara uSathane akamvumeli ukuthi asuke kuye, umbamba njalo ngenkani ngoba u-enjoya ukuhlala kuye. Yazi la uhlala khona ube comfortable, uhlala ungasafuni ukusuka khona ngoba uzwele kumnandi. So uSathane akavumi ukuthi umuntu aphunyuke kuye. So-ke ngoNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu onomusa nothando, ngalesikhathi ebakhuza noma bekabakhuza ngolaka, kodwa wayenzela bona ukuthi impilo yabo ibuyele kuNkulunkulu, phinde kuhambe kahle empilweni yabo. Ngoba uthe ezwini lakhe nginemicabango emihle ngani, imicabango yokunqobela nokuniphumelelisa. So uhlelo kuhle, iplani lakhe lihle ngomuntu ophila emhlabeni, kodwa uSathane wenza sure ukuthi uyasiphambukisa sisuke kuJehova osidalile sibheka abanye onkulunkulu. Lalithi iBhayibheli khona uJeroboam wakhonza abanye onkulunkulu, wahlabela abanye onkulunkulu imihlatshelo, wanikela e-althareni eyinkosi yaka-Israyeli. Israyeli akhethele uNkulunkulu ukuthi kufanele akhonze uNkulunkulu ophilayo. So leli Bhayibheli la sifunda khona, leli Bhayibheli uNkulunkulu wabe sithumela indoda eyayivela kuNkulunkulu ibuya ezweni lakwaJuda. Leli Bhayibheli lendoda lapha verse 1 lithi there came a man of God out of Judah by the word of the Lord to Bethel. Jeroboam stood by the altar to burn incense. Ifika le ndoda ithi uNkulunkulu, ifika ngesikhathi esiright la uJeroboam khona emile phambi kwe-altar efuna ukushisa imihlatshelo njengoba kujwayeleke kukhona, njengoba kwenza kwakhe sonke isikhathi. But this time uthi uma efika lapha ufika uyema masinyane kufika indoda kaNkulunkulu, akufani nasemalangeni la fika hlabe khona hlabela kaNkulunkulu kamnandi, ashisa iminikelo ema-altharini kamnandi, kungekhona ekuphazamisayo. Ngiyakholwa ukuthi nonembeza kwakhe wasewufile, ngoba unembeza masekafile akasakuhlebeli lutho, seliyathula nje wenze nje ungene uphume kwenzeke nje. Kodwa lapha sibheka kwaba usuku oluhlukile uNkulunkulu amenzela lona uJeroboam. Lithi iBhayibheli ukuthi sepilapho kwafika le ndoda kaNkulunkulu. Le ndoda le bazalwane ngithe mangiyibheka ngabona ukuthi kumnandi ukuthenjwa uNkulunkulu ngale ndlela yayethenjwe uNkulunkulu. Ukhulumule lo muntu esikhuluma ngaye uJeroboam inkosi wayekabiza ibutho lakhe limdestroye lo profeta kaNkulunkulu lenze bonke balakasabanga, waba nesibindi ngoba he was sent from God. Hallelujah. Wathunywa nguNkulunkulu. Ngifuna ukuthi ake ubhalele inhliziyo naloku-understanda nalokubona ukuthi wena you are from God, you have been sent by God. uNkulunkulu ukuthumile uhlezi kuwe. Ebazalwane akekho umuntu osemhlabeni wathi nje uzophila impilo nje, kodwa wonke umuntu kunemishini kaNkulunkulu ephezu kwakhe. God has trusted you with this life, and nalesizini ozelwe kiyo, lesikhathi ophila kiso, he has trusted you uNkulunkulu ukuthi wena mawufika emhlabeni uzofika umenzele loka naloka naloka. So you have to ask yourself ukuthi uNkulunkulu mayekuthandile wangikhetha, am I doing the right thing, the thing that he sent me to do? Am I busy with that very same thing angithume yona? Ngoba lithi ilanga izinkosi lithi sizobuyela phambi kwakhe, sizobuzwa ngempilo esiphilile egameni likaJesu Kristu. Abanye baphila kancane bazibulale ngenxa yezinto abahlangabezana nazo, kanti kukhona amandla abanikezwe wona uNkulunkulu. uNkulunkulu has given them power, but bayasarenda abantu, basarende banikele ekufeni ngoba bebona impilo ingabenzeki ngale ndlela abafuna ngayo. These people abasarendayo are people who have been called by God, people who have been assigned by God.
uzowenza umehluko. Le ndoda ngiyayithanda, iya nesibindi, yayazi ukuthi there can be some consequences ezingaba khona uma ngiyoma phambi kaJeroboam ngimtshela isitori esihlukile kunaleseme altareni afuna ukusenza, but yaya nesibindi, funa lesibindi make sifanye kuwe egameni likaJesu. Know ukuthi wena you have not just landed emhlabeni, but you are from God. You are sent by God. God has trusted you for some work akunikeze yona egameni likaJesu Kristu. Hallelujah, hallelujah. Yabona ukuthi namuhle usibuze ukuthi what am I doing for the Lord? Ongithumile emhlabeni ngenzani? Ngiyobuyela kuye ngithi ngifike ngenzani emhlabeni? uNkulunkulu usawasibusisa. Leli Bible lendoda uma ifika lapha iyamemeza uJeroboam, iyamemeza lapha e-altareni, imemeza ukuthi izwa izwi likaNkulunkulu. Jeroboam, uNkulunkulu na ungithumile, umemeza amazwi uthi altar uthi uNkulunkulu, the son shall be born to the house of David, Josiah by name, and on you shall he offer the priest of the high places, and burn incense on you, and men's oaths shall be burned on you. uNkulunkulu ngithumile kule altar uthi altar ngisho kuwe altar wena la kuhlatshela basikhuluma nge-altar sikhuluma ngala umuntu khona ehlala ibihlatshela abesabiza umoya othize uzohlanganela kanye naye akhulume nawo lowo moya. Umuntu okholwa kuNkulunkulu umenza i-altar uwenza indawo ukuthi uNkulunkulu akehle azohlangana naye emthandazweni ethandaza. But umuntu ongakaphenduki osezweni lo muntu loyo ubiza amadimoni awabizele altar azokhuluma nawo anikele kiwo enze imihlatshelo. So i-altar indawo la umuntu emitha ispirit khona bahlangana nespirit, whether spirit sikaNkulunkulu noma ispirit sikaSathane kuyakalo muntu ukhonza abantu. Lithi bizwe inkosi uJeroboam wamemeza kule altar wathi altar wena ufuna ukutshela namhlanje uNkulunkulu uthi kuzozala indoda enguJosiah ozobusa la. Uma efika uJosiah uzofika bhidlize le altar, uzofika thatha abapristi abashise kuqala la kule altar. Bonke abapristi abanikelayo imihlatshelo is going to burn them, namadoda amathambo wabo azosha kule altar. Hallelujah, hallelujah. uJosiah lo wathi babe wathatha course ena 8 years wabusa uJosiah ebuqaleni bakhe, bani wathanda uNkulunkulu ebekile amandla kule 8 years ayekiyo wafihlwa uJosiah wazoba na 8 years befuna ukubabulala abantwana abancane ngoba bazi khona umuntu ozobhidisa ama-altar wethu. Wafihlwa kumnyaka wesi-8 wakhishela ngaphandle wabiswa waba inkosi, bamthola sekabusa uJosiah. So uJosiah lo uze uthunywe uNkulunkulu, leli Bible uzobhidisa wonke la ma-altar. So ke ukhuluma phezu kwale altar egameni likaJesu. Masibheka uverse 3, he gave a sign, unikeza isign indoda kaJuda le inikeza isign ithi yabona lokho engikushoyo kuzowenzeka ukuthi kuzowenzeka uzobona ngani i-altar lizosaphaka phakathi lizocheka phakathi lichithe ilotha le-altar. So ke lokusaphaka kwayo lichithe le-ilotha kuzoba isayini lento engiyishoyo izowenzeka. Leli Bible ngalesikhathi sakhuluma kwaba njalo le-altar sekashilo altar uyesu uJosiah phezu kwabo uzoshisa imihlatshelo ephilayo kaNkulunkulu. So abapristi bomnyama bazoshiswa kule altar. Ngaleso sikhathi la dabuka le altar kwagcwaliseka le-sign ngoba yabona uma ubona uphawu wazi kahle ukuthi lento izowenzeka. uNkulunkulu wayekhomba ukuthi izowenzeka lento. Leli Bible kwaba njalo kwenzeka njalo egameni likaJesu. Hallelujah. Lithi Bible le nkosi uverse 4 la siqale khona le nkosi yabe seyethukuthela ibona i-altar. Yabona umuntu ungathatha indawo yakhe la hlangana khona namadlozi wakhe, la hlangana khona noNkulunkulu wakhe. Akafuni umuntu angenelele kuleyo ndawo, ufuna kungenwe nge-order, kungenwe ngokwazi ukuthi uzowenzani. So wathukutheliswa ukuthi le ndoda yasuka le yazobhidlisa izinto zakhe
wathi welula isandla sakhe iBhayibheli welula isandla sakhe waphusha umuntu kaJuda wamphusha ukuthi makasuke la yabona amthuthelele ukuphusha kabi so lithi iBhayibheli ngalesikhathi ephusha kabi isandla sakhe Jeroboam safinyela sabasincane haleluya thinta indoda kaNkulunkulu haleluya uthinta indoda ehamba noNkulunkulu thinta indoda ethunywe ezulwini ithunywe nguNkulunkulu washwabana isandla egameni likaJesu sizoshwabana isandla wonke othinta wena okaJehova lithi lenkosi akavumi ngathi siyinhlavu yeso lakhe egameni likaJesu haleluya iBhayibheli thinta thina thinta inhlavu yeso lakhe yabona ngoba umuntu yakudelela but once wakuthatha la wakuhlobo esweni ngesandla akusho bona ukuthi akabuzo noma bathi uphethe ukuthi uyakuqolela kuba nzima ukuthi ungakuqolela ngale ndlela ekhombisa indelelo ngakhona uthi uNkulunkulu akavumi ngathi siyinhlavu yeso lakhe singu-Israyeli whoever touches you namhlanje sothandaza ukuthi let their hands wither ashwabane izandla zabo abathinta wena egameni likaJesu Kristu haleluya siyathimba la ngaphandle kunezinto esiphila phakathi kwazo singa-understand ukuthi what is happening empilo yethu kanti kukhona isandla esibisi sikuthinta kunesandla esivumile ukuthi ngizombulala ngizomqeda ngizomhlupha kuze besekuphelele let those hands wither in the name of Jesus Christ hallelujah masishobane lezo zandla ezibhekene nokuhlukumeza impilo yethu lezo zandla ezifuna ukubona ufile masishobane egameni likaJesu Kristu let the hands shrink hallelujah masishobane ngegama likaJesu hallelujah iBhayibheli safinyela lezo zandla so iBhayibheli wakhala manje Jeroboam uyakulecela ukuthi yomsize nasisandla sakho buyela kuNkulunkulu wakho uzuya understand ukuthi akusinguye lo muntu yilo uNkulunkulu okuye uthi buyela kuNkulunkulu wakho uphinde futhi umcele amsize alule isandla sakho wenza njalo lendoda kaNkulunkulu ngomuso wakuye wamkhulekela saluleka futhi lesandla egameni likaJesu haleluya noma ngabe akafuna ukusilula wayekela silule kodwa silula ngoba umusa wawukuye ngempilo kaJonathan kaJeroboam haleluya haleluya so lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi kwasaphaka le altar so wamenzela nomusa waphika so uma ngifunda from verse 6 ngicela ufunde 6 inkosi yayisithi kulowo muntu kaNkulunkulu ake ungusele usimakade kuNkulunkulu wakho ungikhulekele kuba isandla sakho siphile umuntu kaNkulunkulu wayimusela inkosi usimakade saphila isandla saba njengakuqala verse 8 kepha lowo muntu kaNkulunkulu wathi enkosini noma unganginika ingxenye yendlu angisoze ngaya lapho nawe futhi angiyikudla singa noma ngiphuze amanzi kule ndawo haleluya isandla sakhe siyafinyela ucela umusa uyamlula lesandla uthatha lokuphila lo akakwazi ukubona ngalokuphila but still is up to something ngempilo yalomuntu kaJuda lo muntu omkhombisa uNkulunkulu ongaka ukuthi isandla sishwabele abese futhi uyamkhulekela siyaluleka but inhliziyo yakhe cannot be changed noma ngabe sizekele kangakanani yabona ngoba isitha lesifuna impilo yakho asishintshi enhlizweni yaso ungakwenza kokuhle ngesandla sakho ungamsiza umkhiphe lapho khona angeza kuwathi inkolele ngenzekani but akayeki into angiyo ngaphakathi enhliziyo yakhe he was always standing in one place ukuthi lo muntu lo ngifuna ukumbulala uthukuthelela ama-altar wakhe i-altar linamandla okwenza umuntu ukuthi athukuthele noma yena angathukutheli but i-altar lalikhuluma ukuthi lo muntu lo ungamyeki noma bekafisi ukuthi abone ukuthi no usizile but le moyo
vele altareni uthi ungamyeki lo muntu iBhayibheli wabiza wathi buya uzodla ekhaya lami uhlale nami celebrate phinde ulale kube mnandi iBhayibheli uprofeti wala wathi no angikwazi ukulala emzini wakho uNkulunkulu ukhulumile kimi uthi mangicela ukukhuluma ngealtar ngivele ngihambe ngenye indlela ngingahambi ngendlela engize ngayo usoyabona ukuthi le ndoda le isamfuna nakanye ngoba isitha sakho sizokufuna iBhayibheli uSathane uzile uzochitha nokubulala nokubhidliza angakabulali akayeki ufuna ukubulala he will come to you athi I'm sorry bengenza lokho ashela that for ukuthi phinde umamukele bese uhamba naye yonke le ndlela until aphumelele isicebo lakhe lokubulala kodwa uNkulunkulu esamba naye namhlanje iBhayibheli loprofeti wala wathi akuhamba nawe yebo ukusizile yebo uqolisile ngabulula isandla but noma uqolisile ayihlangani indlela yami nawe ngiyabaleka haleluya kunezinto lapho lesibaleke khona singathi ngoba mhlambe sekukhona ngathi kwenzeka kahle bese sesibona ngathi no let me be afraid don't be afraid a person who once laid his hand over you be afraid but love that person ngothando lwaNkulunkulu but let him not be your friend because a killer is always a killer he will kill you let your isizile isandla sayo silulekile but manje usafisa ukuyomenza something akayeki he will just ask him kuya zonke ekhaya but inhliziyo yakhe ithi ngifuna ukumkhomba kahle ngifuna uBhayibheli yala le ndoda yathi next uNkulunkulu uthe ihambe ngendlela straight ingasabiyeki ingayi kwezinye izindawo kodwa ngihambe ngale ndlela uNkulunkulu esho ngayo ubusisiwe umuntu ozalelela imiyalo kaNkulunkulu ukungayi kwale ndoda ekhaya lakhe kwakungasho ukuthi yamzonda imthandile yamlulisana but ukungayi kwayo it's an instruction evela kuNkulunkulu God has said akasho ukuthi mina ngifuni but God has said angisahlangani nawe because I know ukuthi what is your agenda I know ukuthi safike ekhaya lakho ngithi uzukubizela ukuzocelebrate ngifike ngiphelele khona so I will never disobey God ngizolalela uNkulunkulu angiyi lapho nakhona ukuthi wathi akubaleke khona baleka ungabheke emuva ungakhohliseli noma ngabe ihlebe lingakanani but ungakhohliseli love God's people but don't mingle with people uSathane ke wabasebenzisa for impilo yakho ungahlanganyeli because a killer is always a killer agenda kaSathane John 10 verse 10 uthi I have come to kill steal and destroy into kuphela yaziyo there's nothing good angakwenzela yona he will kill you he will destroy you he will steal from you egameni kaJesu Kristu so ulalela imiyayo kaNkulunkulu iBhayibheli wathatha indlela wahamba ngayo unfortunately uthasahambile wavela uprofeti omdala iBhayibheli abantwana baloprofeti omdala bafike batshela nomama wabo ukuthi hey sibona indoda ivela kwaJuda ifike lapha yafike yakhuluma phezu kwe-altar labhidlika leso sikhathi Nkosi John Jeroboam yathi funa ukumxosha imbamba kabuhlungu ufuna ukulwa naye isandla sayo sashwabana baxoxela ubababo labafana bebakhona lapha ubababo umprofeti wayengekho bafike ekhaya bamxoxela wathi uyambamba isandla sashwabana waphinde wacela ukuthi bamsize yamsiza yalula isandla sakhe so bakhuluma nesimangaliso labantwana innocently but nobaba lo wabo wayengumprofeti omdala lo owayenzile lathina uNkulunkulu umprofeti omusha iBhayibheli ngaleso sikhathi baba wabathuma wathi gijimani nimlethe lakini ngifuna ukuzocelebrate naye ngiyakwazi ukuthanda isimangaliso uthanda izinto ezenziwa uNkulunkulu ufuna ukuzwa more ukuthi indoda wevelaphi ukhona kanjani ukwenza discernment uthanda ubonakala njengomuntu othanda lokho kanti there was a connection phakathi kwaloya nalo athandayo afuna ukuzwa isimangaliso kwakukhona that spirit esasiphila kulo prophet omdala nakuloya osizakele uJeroboam inkosi so lo moya woJeroboam inkosi utshela lokuthi hambo yenza indlela mlande lo prophet mayibuya la ufika la ukuthi
sekhala uthi hey idla lala ubathi uyasho uthi hey uNkulunkulu uthe ngingakwenzi but uprofeti omdala wathi hayi nami ngingumprofeti kaNkulunkulu lalela lokho okushoyo. He was supposed to listen to the voice of God but he listened to the prophet, and that prophet eBhayibheli ishoka he was an old prophet omdala. Ukuba mdala ezintweni zikamoya kusho bona ukuthi ulahlekelwe ngumbono. Sikhumbula ukuthi ethempelini iBhayibheli wayengumpristi sekamdala, uthe noma uhani khala efuna uNkulunkulu amsize ngomntwana akazange understand. iBhayibheli wathi bana lo wayathanda zeso wayengazwakali ukugijima nezindebe zomlomo. It is because udakiwe wambona njengomuntu odakiwe kanti umuntu ophilile ozele uzofuna ubusa kuNkulunkulu urazathola umntwana. Lithi iBhayibheli prophet omdala uthi hey yekela lokho kushiwo uNkulunkulu lalela mina ngiyazi ukuthi umuntu mayekhona akenzi njalo. Ngiyazi khona bazokukhuza bathi umuntu osindisiwe akakwenzi lokho kodwa kufanele ulalele into uNkulunkulu ayishoyo. If God says run for your life baleka lapho nakhona ufuna ukucedwa khona. Don't mix yourself with unbrotherly brothers, abobhuti abangasibobhuti, abobhuti ababobhuti emehlweni abafuna ukulimaza impilo yakho. On the other hand ungavumi, don't join yourself to them. uNkulunkulu wayekhulumile but lo prophet watholakala seka-compromise wangena ngaphansi kwethu. Lo prophet omdala yena ngumprofeti omusha. iBhayibheli wawo uNkulunkulu wathi uthele iBhayibheli le maseyiqede ukudlala phayalala yavuka yahamba igibela imbongolo endleleni kwabakhona ibhubesi la yehlisa embongolweni la ibulala le ndoda eyenza isimanga, le ndoda elunye isandla senkosi. But namhlanje ngenxa yokungalaleli uNkulunkulu isandla sakhe sale ndoda sisele silulekile kusele ubufakazi ukuthi this man was the healer, was from God, but ekhona he never listened to the God to me. Lalela uNkulunkulu. It's high time ulivula indlebe yakho. Let the Holy Spirit speak behind your ear. Don't buy uhlobo nokuthanda but lalela uNkulunkulu wakho. Let God love you. You know uNkulunkulu ekuthanda nawe uthanda abantu kaNkulunkulu. uNkulunkulu will do everything for impilo yakho. Don't rely on men. iBhayibheli umuntu othemba abantu uqalekisiwe, ubusisiwe umuntu othemba lakhe likuJehova. So le ndoda le yafaka buhlungu labo kungafanele. Jehova ushilo wathi ubuye ngenye indlela. Uma ngabe bekenzela ukushona wayezobuya vele back la ebefanele khona kodwa kazange asabiye endaweni ngenxa yokuthi ulalela umuntu wasemhlabeni noma bekungaba umprofeti ongakanani. But the word of God is kaNkulunkulu is higher than any voice. Hallelujah. May the uthi yakubamba lo uhlala enhlizweni yakho with the voice of God is higher than any man's voice. Liphakeme lizwakala linamandla liphilile liyayazi indlela kunezwi lonke elikhulunywa umuntu egameni likaJesu. Hallelujah. uNkulunkulu musakasibusisi le ndoda eBhayibheli uprofeti omdala wabuya wazoyithatha wahamba wangcwaba kuleyo ndawo kanti ayifana negwatsho endaweni yakithi wangcwatshwa endaweni engafanele. iBhayibheli kwathi mayefika uNkulunkulu wamhlonipha ngobaprofeti wakhe akavumanga ukuthi ibhubesi lidle umzimba wakhe. iBhayibheli bathola ibhongolo limeceleni kwalo mzimba nebhubesi limeceleni kwalo mzimba bafika bamthatha bahamba bayomngcwaba. Ugcine ubuhlungu wena likalekahle ekuqaleni sithi this man was from God but ekugcineni ufukuhlukile unomuntu ovela kuNkulunkulu. Maintain what God has sent you ukuthi ube kibo no matter any hand that wants to destroy you ihlala phezu kwakho but still maintain the word of God. Balela la kubalekwa khona, destroyer la kufanele destroy khona. Listen to God. Don't make yourself with anyone. Sizothandaza egameni likaJesu Kristu. uNkulunkulu akasibusise. You are from God. Wena ugcotshwe uNkulunkulu. uNkulunkulu kwethembile. uNkulunkulu uyakwazi. Ake usukuma umbonge nje ukuthi Nkosi ngivela kuwe. Ngingowakho Nkosi. Ngiyabonga ukungethemba. Ngiyabonga ukunginikeza le life okunikeze yona. Noma sometimes isono siyakuhlupha